Shubor nakaslem jong unongsan hima. Wat lada nakaliang uba rangkansai karbuki UMDC bamenta ula kenta halor kate kejing tuklar ya kakamje rangba shnong kumbala kento da uba George B Lingdo Henry uwei nakirang ba ulami syakmat ban pelapat ba da kaba pensngo ya ka phone recording kabala yo banyak keren bat usim kahima melim kabala penpau syai ba uba rangkansai karbuki ula let ban tuklar bat penbor ya usim ban pha weng ya urang ba shnong kanong rim nong ladau da kaba pha weng ya urang ba shnong ubala jit da kipat ba bantung pat dau acting rang ba shnong uba kipat ba ki klem jit satya ya kan dika kamri jong uba rangkansai karbuki kala pau pat ba ha ka jingelang yelap election kelum lang kabala pelong da kasunjuk kisan shnong hakashnong liar slut mentakasi kakhat neutrik urumpang arhaja apusan nakaliang ka jongi jingsyang kwa ban pensngew ka kapor markane kalong ka kam ka bastikren tang ba jaj ban nakaliang jong i MDC barim jongi mene lakren habide ka sinsyar kadara po kasnong ka thau hapo ka raj i prokoi te ka e bang kwa ban ong ne ka jingsyang kwa i ban pensngew ka por bodon mu in marba kedeka common platform mo bangi pe ba rung ila ban kali jingkali na bata jungi na bata MDC bala deblong mentan reusnem kejing syana kalian jungi kum ki pa ba ngi kwa he namar mene yong ba nga kum MDC nga krempan kulmar se kisnong ki thau nga krempan kulmar se pokraj hare na kalian jo kisnong jungi dei MDC pun kulmar boro si kata po kisnong jungi namar ngidon ka proof hakajing apo snong nong rim nong daw mo namar gidon ke pro fadin mengilawan lain jumpa karbuki nga berba bandari tatiang isong apa iing jumpa ba bandari tatiang ngi phone usim juga himam lim hadin bani phone usim juga himam lim ong ba bandari le ya ka recording ngan sukwa ban super scale pitang kan ka recording ka baka ka ba usim himam lim ukren shimmi kan ga jis pasan nafi acting sim orang beda orang je, tapi ko orang mana bayar orang tu, ngam dah pergi ngam ni kudo, kila kini hukum dah kila long bisa pergi kembang, mati apa, tapi orang jom siapa file sim, namun ni letak lah pressure pergi tu lah, le. Tentang ketang soal ni, namar usim juga mamli muang bayi lah pressure karbuki tu lah. Ya betul pun, namar mentar, ni kau akan clear ke besar ni. Namar mene dada idan hune pelai kene namar bakine bro ki kam keram kum kene alam baleng ngong kilai sansnem upo jikine upo limba media ngong kilai sansnem hadin ta nang usiem unai skmat ngong la jubab ngong ba kilai sansnem ngong MDC jong kamure kontensi namar kiwan bentuk kelar sakisnang kirai kejuni kadi kata ke bang susi jingsang aku apa keren mene dada idan mene ben perskeng kene ka ke kubur ke ba ila keren hausim juga mamlim kiwan bertukuran sekisnong kitau kum kini kijaj nang alam bangijit kapag pensusi sepok kisnong kitau jadi nang takadang ngasu kawai kajing kali ngong tayay kandidat independent jungi lada piwan lada pisong kate kesuki kae kabapin le kamtam dan takisnong kiraj kibadon hapo jukane ka umroy konstruksi jungi berkawai tang kata kublai sibon